umvira ijambo. And it won't be the last pandemic. The next one could be. Kandi ntizaba ariyo ndwara y'icyorezo cya nyuma. Ikindi kizakurikiraho gishobora kuzaba gikomeye cyane kurushaho. Ndashaka kuvuga ko iki cyorezo cyahitanye miliyoni z'abantu, cyari giteye ubwoba cyane. Twabonye urukingo. Mu by'ukuri ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwagize uruhare rukomeye mu gutuma rusohoka vuba. Igihe navuganaga nawe naramubwiye nti hari n'ibindi bishya mu buvuzi bishobora kwihutishwa, harimo n'ikintu cyitwa ubuvuzi bw'agakoko gatera sida. Bityo rero dukwiriye kwitegura neza kurushaho ibyorezo. Navuga ko ibyo bikiri ku mwanya wa mbere. Ushobora kuvuga ko wahangayikishwa n'intambara za kirimbuzi cyangwa se na artificial intelligence, ariko hari ibintu byinshi byo guhangayikishwa nabyo. Ni inshingano za leta kubitekerezaho mu nyungu z'abaturage. Kubirebana n'icyorezo rero hari byinshi dukwiriye gukora, kandi twizere ko tuzaba twiteguye neza mbere y'uko ikindi cyorezo kiza. Muri rusange ni udushya mu rwego rw'ubuzima, cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nkunda kuba mbigiramo uruhare cyane. Umunyamakuru hano yahise akomeza amubwira ati nasomaga aho wavuze ko uteganya ko icyorezo gikurikira gishobora kubaho mu myaka nka 25 iri imbere. Undi ati yego, nta gushidikanya ko mu myaka 25 iri imbere tuzabona ikindi cyorezo gikaze kurusha ibyabayeho. Hari n'indwara zimwe na zimwe ziterwa n'udukoko cyangwa virusi turi gukurikiranira hafi muri iki gihe. Ayo namwe mu magambo ateye ubwoba yavuzwe n'uyu muherwe Bill Gates ushinjwa guteza ibyorezo mu isi, we n'abandi bafite ubutunzi buhambaye kurusha abandi. Nyuma y'amagambo ya Bill Gates hari inkuru yateye ubwoba batuye isi, ariko yatangiriye rwagati mu nyanja Atlantique mu bwato bw'abakerarugendo bari bibereye mu ruzinduko. Ibyari ubutembere bikarangira baherewe akato mu nyanja kubera icyorezo cyavumbutse muri bamwe mu bagenzi bari muri ubu bwato. Iki cyorezo ni ikihe? Gifite uwuhe muvuduko nk'uko biri kuvuga uyu munsi? Tukira ariko COVID-19 yateje urugamba rukomeye ku isi, haba ku wayirwaye, uwayirwaje, uwayivuye n'uwitagezeho. Ingeri zose zagezweho n'ingaruka z'iki cyorezo. Ariyo mpamvu ubu iyo havuzwe irindi turika ry'icyorezo, imitima ya benshi haguruka mu bitereko. Icyorezo gishya kiri kuvugwa cyo ni ikihe? Ese mama gishobora kuza kirusha ubukana COVID-19? Abahanga muri siyanse na politike bari gutangaza iki? Urugamba Media Official niho uzasanga inkuru zidasanzwe. Gukora subscribe ni ingenzi kugira ngo utazacikwa naho ibihe by'isi bigeze uyu munsi wa none. Ngende mugira banga ati mbahaye ikaze. Iyi nkuru turayitangira tuyibarirwa n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cya Live Now from Fox, aho yagize ati hari icyorezo cya virusi yica abantu kiri kuvugwa cyane ubu. Turareba ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga bwatangajwe n'ikinyamakuru cya Associated Press. Baravuga ko indwara ikwirakwizwa n'imbeba ikekwaho guteza icyorezo cyadutse mu bwato bw'abakerarugendo, kikaba kimaze guhitana abantu 3 ndetse abandi kigatuma baremba bikomeye. Iyo ndwara yihariye yitwa Hantavirus, kandi Associated Press ikomeza ivuga ko abantu bagera ku 150 bakomeje kuguma muri ubwo bwato bategereje ubutabazi. Ubwo bwato buracyahagaze hafi inkombe ya Cape Verde mu nyanja Atlantique. Abagenzi 3 bamaze gupfa naho abandi 3 bararembye cyane. Ubwato bw'Abahorandi bwitwaye mu Honduras bwari mu rugendo rwari kumara ibyumweru byinshi buva muri Argentine bugana muri Antarctica no kubirwa bimwe na bimwe byo mu majyepfo ya Atlantique. Bwari bwasabye ubufasha inzego z'ubuzima zaho hantu nyuma yo kugeraho bwari buteganyijwe guhagarara ku kirwa cya Cape Verde. Iki kirwa kiri ku nkombe z'uburengerazuba bwa Afurika. Nta muntu wemerewe gusohoka muri ubwo bwato. Ibyo byatangajwe n'ikigo gikoresha ubwo bwato gifite icyicaro mu Buholandi cyitwa Ocean Wide Expedition, nkuko cyabitangaje mu itangazo ryacyo razimi ku rukuta rwa X rwa Tedros Adhanom Ghebreyesus yahoze ari Twitter. Uyu ni Directeur General wa OMS. Yanditse ati kugeza ubu hamaze gutangazwa abantu 8 banduye indwara ya Hantavirus, harimo 3 bamaze kwitaba Imana. Nubwo ari ikibazo gikomeye, OMS ivuga ko ibyago by'indwara ku buzima rusange bikiri hasi. Organisation Mondiale de la Santé cyangwa se OMS izakomeza gukorana na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo abafashwe n'iyi ndwara bahabwe ubuvuzi, harindwe umutekano n'icyubahiro by'abagenzi, kandi hakumirwe ko virusi ikomeza gukwira handi mu isi. Ni mu gihe kandi no ku rukuta rwa X ya OMS naho bagize bati abategetsi bo mu Busuwisi bemeje ko habonetse umuntu wanduye Hantavirus, akaba yari umwe mu bagenzi bari mu bwato bwaye mu Honduras. Uyu mugabo yari yasubije email yari yoherejwe n'ikompanyi itwara ubu bwato imenyesha abagenzi iby'iki kibazo cy'ubuzima. Nyuma yaje kujya kwa muganga Zurich mu Busuwisi ahari guhabwa ubuvuzi hakurikije amabwiriza mpuzamahanga agenga ubuzima azwi nka International Health Regulations. OMS iri gukorana n'ibihugu birebwa n'iki kibazo kugira ngo hakorwe igenzura ku bantu bose bashobora kuba barahuye n'uwanduye.
bityo hakumirwe ko indwara ikomeza gukwira. Ubwoko bwa virusi bwagaragaye muri iki cyorezo bwemejwe ko ari ndetse Hantavirus nyuma y'ibizamini byakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe indwara zandura cyo muri Afurika y'Epfo ndetse n'ibigo bya kaminuza ya Geneva mu Busuwisi. Inkunga yatangajwe na Institut Pasteur de Dakar yo muri Senegal hamwe na Administration Nationale de Laboratorios Instituto de Salud yo muri Argentine nayo yagize uruhare rukomeye mu gukemura iki kibazo. Kugeza ku 6 Gicurasi hamaze kubarurwa abantu 8 bafite ubu burwayi, aho 3 muri bo bamaze kwemezwa n'ibizamini byo muri laboratoire ko banduye Hantavirus. Twakomeje gukurikiranira hafi nkuru kuri Live Now from Fox, kandi hari byinshi byo kuganirwaho ku byo dushobora kwitega ndetse n'ibyo abagenzi bari mu bwato bashobora kuba bari kunyuramo muri iki gihe. Umunyamakuru wa Live Now from Fox yagize ati tugiye kuganira kuri ibi byose na Dr. Celine Gaunda, n'umwanditsi mukuru mu by'ubuzima rusange muri KFF Health News, inzobere mu ndwara zandura ndetse n'umusesenguzi w'ikwirakwira ry'indwara. Umunyamakuru yatangiye abaza Dr. Celine Gaunda ati muraho neza Celine, twishimiye kukwakira. Undi ati muraho neza. Ni ikibazo giteye ubwoba cyane, nibura uko twe tukirebera turi ku butaka. Reka duhere ku bisobanuro by'ibanze ku badukurikira. Hantavirus ni iki? Ifite ibimenyetso bimeze bite? Kandi umuntu umaze kuyandura aba afite ibyago bingana bite byo gupfa? Undi ati Hantavirus ni umuryango wa virusi zikwirakwizwa n'imbeba, akenshi kwirakwira y'imyanda cyangwa inkari z'imbeba zivuye mu mwuka maze umuntu akazihumeka. Hari igihe biba umuntu ari gukora isuku mu igaraje cyangwa munsi y'inzu, maze ibyo bigatera indwara yitwa Hantavirus pulmonary syndrome. Ibivuza ubwandu bukomeye bwa virusi mu bihaha. Iyi ndwara ishobora kandi gutera impyiko kudakora neza cyangwa umutima kunanirwa, bityo ibimenyetso byayo bishobora gutandukana cyane, ariko akenshi harimo ibibazo byo mu bihaha no guhumeka. Ikintu gitangaje kuri ibi bimenyetso nuko nkuko bigaragara bibanza gusa n'iby'ibicurane. Ni ryari rero umuntu amenya ko atakiri ibicurane bisanzwe ahubwo ari indwara ishobora kuba mbi cyane? Ni ibihe bizamini bikorwa kugira ngo babimenye? Dr. ati akenshi ibizamini bikorwa hashingiwe ku kuba umuntu yarahuye n'iyo virusi. Hantavirus ni indwara idakunze kuboneka cyane. Kugira ngo ishyirwe mu rwego rw'amavirusi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye abantu 900 bayanduye mu myaka 30 ishize, kandi benshi muri bo bari mu gace ka Four Corners. Gusa ngo ntihapimwa buri wese ngo barebe niba afite Hantavirus. Bisaba kuba umuntu yarahuye n'ibyongera ibyago byo kuyandura kugira ngo hakorwe ibizamini. Muri iki kibazo rero tuzi ko abantu bo muri ubwo bwato bahuye n'iyo virusi kandi abatangiye kugira ibimenyetso bari gupimwa. Ibi biributsa ubutumwa bwo ku mbuga nkoranyambaga bwatangajwe na Reuters bakomeje gukurikiranira hafi iki kibazo, kandi bashyizemo amashusho y'umwe mu bagenzi bari muri ubwo bwato asobanura ibyo ari kunyuramo. Bagize bati abaganga bari gukora uko bashoboye kugira ngo bakure muri ubwo bwato abantu 2 bafite ibimenyetso bya Hantavirus nyuma y'icyorezo gikekwa kuri ubwo bwato bwahagaze hafi y'inkombe z'uburengerazuba bwa Afurika nk'uko byatangajwe n'abayobozi. Uyu munyamakuru yakomeje agira ati nk'uko twabivuze abantu 150 baracyari muri ubwo bwato. Reka rero twinjire mu bibazo bishobora kuvuka igihe habaye icyorezo cya virusi ishobora kwica abantu kandi abantu bagafungiranwa mu bwato bw'ubukerarugendo. Mbese icyo kibazo kiba kihariye gute mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'indwara no kurinda abantu? Dr. yahise amusubiza ati kugumisha abantu mu bwato ni ukuvuga kubashyira mu kato muri ubwo bwato. Ni bumwe mu buryo bwo gukumira ikwirakwira ry'iyo ndwara kuko tutaramenya neza aho byerekeza. Umunyamakuru yongeye kumubaza ati ese ni bwa bwoko busanzwe bwa Hantavirus buterwa no guhumeka umwuka urimo imyanda cyangwa inkari z'imbeba, cyangwa se n'ubundi bwoko budakunze kubaho aho umuntu ashobora kwanduza undi muntu? Ubwo bwoko bwitwa ndetse virus. Muganga ati ubwo bwoko bwitwa ndetse virus. Ndetse virus iboneka muri Argentine na Chile, kandi ubu bwato bwavuye muri Argentine, bityo rero ntituramenya niba turi guhangana na Hantavirus isanzwe cyangwa niba ari ndetse virus. Kugeza ubwo bizamenyekanira, ni ingenzi kugumisha abantu muri ubwo bwato kugira ngo hatagira abandi bandura. Ariko nkuko wabitekereza biteye ubwoba cyane, uri hagati y'itsinda ry'abantu bafite virusi yica cyane kandi utazi uburyo abandi bayanduyemo. Biteye ubwoba n'agahinda ku bantu bahize muri ubwo bwato muri iki gihe. Twavuze ahantu hatandukanye ubwo bwato bwanyuze, cyane cyane Argentine, aho bishoboka ko ariho iyo virusi yaba yaratangiriye. Ibi byagiye bitangazwa n'abayobozi, nabo bavuze ko batekereza ko icyorezo kitatangiriye mu bwato bwabwo, ahubwo bishoboka ko cyaturutse aho bwari bwarahagaze mbere. Niba hari imbeba kuri bimwe muri ibyo birwa ubwato bwanyuzemo, ibyo nabyo byateza ibibazo byinshi byo kwibaza, kandi ibyo birwa bishobora kuba bidatuwe cyangwa bituwe n'abantu bake cyane, bityo bikaba bifasha mu kugabanya aho iperereza ryibanda. Ariko muri rusange igikenewe hano ni iperereza ryimbitse cyane. Uretse gupima no kumenya ubwoko bwa Hantavirus, bagomba no kumenya aho ubwandu bwaturutse n'uburyo bwakwirakwijwe. Byongeye kandi bagomba gukurikirana ibyabereye muri ubwo bwato. Ese habayeho uburangare mu mutekano? Ese hari ikibazo cy'imbeba nyinshi muri ubwo bwato? Aha ni inzego z'ubuzima rusange zigomba kwinjira kandi zikibanda. Ikibabaje nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urwego rwa CDS rwagabanyije cyane
kandi leta zunze ubumwe za Amerika yanikuye mu muryango wa OMS, kandi nyamara nizo nzego zisanzwe zitabazwa mu bihe nk'ibi. Umunyamakuru yongeye kubwira Dr. ati nishimiye ko avuze kuri izi nzego z'ubuzima rusange. None aya mashusho ari kurekana ni amashusho y'ubwo bwato. Murabona abantu bari kubwegereza kugira ngo bafate ibipimo ndetse banarebe bamwe mu bagenzi baheze muri ubwo bwato. Dusubiye ku nzego z'ubuzima rusange, iyo abantu bumvise iby'icyorezo benshi bahita bibuka COVID-19. Iyo yahindutse icyorezo ku rwego rw'isi yose. Ariko ku bijyanye na Hantavirus ntabwo tugamije gutera abantu ubwoba. Kugeza ubu nk'uko byatangajwe n'abashinzwe ubuzima, nta byago bikomeye bihari ku baturage muri rusange. Ariko Celine, dusobanurire uburyo inzego z'ubuzima zimenya niba icyorezo runaka gikwiye guhangayikisha isi yose, cyangwa niba abantu batagomba kugira impungenge zikabije. Uyu munyamakuru niko yakomeje abaza Dr. Celine. Yagize ati icya mbere, niba byagaragara ko ari bwa bwoko bwa Hantavirus bukwirakwira binyuze mu guhura n'imyanda cyangwa inkari z'imbeba, biragoranye cyane ko bwakwirakwira ku rwego runini. Iyo tuvuga virusi zishobora guteza icyorezo ku isi, akenshi tuba tuvuga izandurira mu myanya y'ubuhumekero, kandi nk'uko nabivuze Hantavirus ishobora kuba yandura hagati y'abantu, ariko bisaba guhura igihe kirekire kandi bya hafi cyane. Ibyo si byo tubona muri virusi zitera ibyorezo ku rwego rw'isi. Virusi nka avian influenza cyangwa bird flu ishobora guteza icyorezo ku isi. Twese twabinyuzemo. Izo virusi zishobora gukwirakwira mu mwuka, umuntu akandura n'igihe habayeho guhura bisanzwe gusa, kandi virusi ikaguma mu mwuka n'uwari uyifite amaze kuva aho hantu. Izi nizo virusi zitera impungenge cyane ko zaba ibyorezo ku rwego rw'isi yose. None reka dusubire kuri ayo mashusho y'ubwo bwato, kuko nshaka kwibanda ku byo bamwe mu bagenzi baba bari kunyuramo cyangwa kumva muri iki gihe. Celine ati kimwe mu bibazo bikomeye ni uko bari mu kato muri ubwo bwato. Ntabwo turamenya igihe abo bantu bose bazemererwa gusohoka. Hari kwibaza niba hari uburyo bwo kugereranya igihe ubwo bwato bushobora kongera guhagarara ku cyambu, cyane cyane ko icyo bakurikirana ari Hantavirus. Bizaterwa cyane nuko bizagenda bimenyekana niba ari ubwoko bwa Hantavirus cyangwa se niba ari Hantavirus isanzwe. Bagomba kandi gusuzuma uburyo abantu bahuye n'iyo virusi, kuko igihe cyo gushyira abantu mu kato gitangira kubarwa uhereye ku munsi wa nyuma umuntu yaba yarahuye n'icyatera ubwandu. Bishobora rero kurangira abantu bamaze ibyumweru byinshi muri ubwo bwato mu gihe ibyo byose biri gukorwaho igenzura. Nibyo kumara ibyumweru byinshi mu bwato si ibintu byoroshye, ariko twizeye ko byose bizagenda neza kandi mu mutekano. Iyi nkuru iri kuvugwa cyane ku isi hose. Uyu munyamakuru yongeye kubwira Dr. Celine ati iyi nkuru iri kuvugwa cyane ku isi hose. Ni iki wabwira abantu bateganya kujya mu ngendo z'ubwato muri iki gihe kugira ngo bagume bafite ubuzima bwiza? Nahe mabwiriza meza bakurikiza, kuko iyo uri mu bwato uba uri ahantu hafunze kandi abantu begereye abandi cyane. Mu bwato muba musangiye ahantu henshi. Yagize ati mu bwato muba musangiye ahantu henshi n'abandi bantu, ibikoresho byo kuriraho, intebe ndetse n'andi mafaranga rusange. Nicyo abantu bakwiriye kuzirikana. Virusi zikunze gukwirakwira cyane mu bwato bw'abakerarugendo akenshi nka Noneho itera indwara zo mu gifu n'amara, nko kugira isesemi, kuruka no gucibwamo. Kandi mu by'ukuri ni kimwe mu bituma njye ubwanjye ntakunda cyane igitekerezo cyo kujya mu rugendo rw'ubwato, kuko izo ndwara zizwiho gukwirakwira cyane. Ibyo bisaba gukaraba intoki neza kandi kenshi igihe uri mu bwato, kwitondera ibintu abantu benshi bakoraho, ndetse no gukaraba intoki mbere yo kurya. Ikindi abantu bagomba kwitondera ni virusi zifata ubuhumekero. Mushobora kwibuka ko mu gihe cya COVID-19 habaye ubwato bwashyizwe mu kato kubera icyorezo cyari cyabwadutsemo. Uyu munsi COVID-19 ishobora kuba itakiri guteza ibyago nk'ibyo, ariko izindi virusi z'ubuhumekero ziracyabishobora. Muri leta zunze ubumwe za Amerika twabonye ibyorezo nka measles byongera kubera ko umubare w'abakingiwe wagabanutse. Measles ni imwe mu ndwara zashobora guteza icyorezo gikomeye mu bwato bw'abakerarugendo, kandi uyu mwaka ibintu birarushaho gukomera kubera ibirori n'amateraniro y'abantu benshi, cyane cyane igikombe cy'isi kizabera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bityo rero si ubwato bw'abakerarugendo gusa abantu bagomba gutekerezaho, ahubwo n'izindi ngendo ndetse n'andi materaniro y'abantu benshi. Kubera ko ukurikirana hafi iki kibazo nk'inzobere mu ndwara zanduza, hari ikintu cyihariye cyagushimishije cyangwa cyaguhangayikishije kuri aba bagenzi baheze mu bwato, cyangwa hari ikintu ku bijyanye na Hantavirus muri rusange abantu bakwiye kumenya? Dr. Celine yagize ati yego, njye n'abandi dukora muri uru rwego ikintu dushishikajwe no kumenya cyane ni ubwoko bwa Hantavirus turimo guhura nabwo. Ese ni bwa bwoko bushobora gukwirakwira mu mwuka cyangwa ni bwa bundi busanzwe? Ibyo nibyo bizagena uburyo iki cyorezo kizacungwa, igihe abantu bazamara muri ubwo bwato, ndetse n'uburyo bwo gusukura no gukuraho ubwandu bizakorwa. Nibyo rero dutegereje amakuru arambuye ku baturage muri rusange. Ikintu kimwe cyafasha kugabanya ibyago byo kwandura niki, nkuko nabivuze mbere, ibyago byo kwandura Hantavirus muri leta zunze ubumwe za Amerika ni biki cyane. Ariko niba uri gusukura igaraje cyangwa munsi y'inzu yawe ahaba imbeba, hari inama ntiwakurikiza. Ugomba kwambara agapfukamunwa kabugenewe ndetse n'udupfuka amaboko. Ntukoreshe kandi umweyo cyangwa vacuum mu gukuraho umukungugu, kuko bituma uwo mukungugu uzamuka mu mwuka ukawuhumeka.
ahubwo koresha amazi arimo umuti kugira ngo ubanze utose aho hantu. Ibyo bishobora kugabanya ibyo byago byo kwandura. Dr. Celine Gahunda, umwanditsi mukuru mu by'ubuzima rusange muri KFF Health News ndetse n'inzobere mu ndwara zanduza n'ikwirakwira ryazo, turagushimira kuba waje hano kuri Live Now from Fox kugira ngo tuganire kuri iyi nkuru. Nkuko twabivuze, iyi nkuru iri kuvugwa cyane hirya no hino mu isi, kandi turakomeza kuganira uko ibintu bizagenda bihinduka. Umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima OMS cyangwa se World Health Organization uzakomeza gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira ngo abarwayi, abantu bahuye nabo, abagenzi ndetse n'abakozi bo mu bwato bahabwa amakuru n'ubufasha bakeneye kugira ngo birinde kandi bafashe gukumira ikwirakwira ry'iyi virusi. Nanjye inkuru reka nyihinira ahangaha nk'ibisanzwe ndimugira bangati kwibutsa ko ahari ku rugamba media official, aho ushobora kumva inkuru zicukumbuye, inkuru utarumva ahandi kandi ziteguye neza. Icyo bigusaba no gukora subscribe aho waba uri hose mu bihugu bitandukanye byo kwisi kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ubuzima buzira umuze.